Bekumensi yonke info kude titfutsi temphakatsi kansi nasetikolweni akufundwa lemikhulu ivalwe khayelavutsako nematshe bantfu batitapele kuletinye ke titolo tebantfu bangaphandle takhamuti tenta lube kutsi kukhishwe esikhundleni umphatsi walomasipala tifuna nebantfu baseBloemfontein babekwe embili nakukhangiswa imisebenti. Umfana loneminyaka leli-15 kuthiwa udulwe nguNogatsa utibonele ngemehlo utsi lo mfana bekangasiyo ke ingcenye yalombhikisho. So we were just standing there on the other side. So that foreigner come out and then just shot at us twa. And unfortunately this also was shot by them. Emaphoyisa athi limbule babhikishi lihlasa indzawo legcina imphahla lapho bekasebenza khona lo Nogatsa ke bekayedva ngaleso sikhatsi siwa udubule ngenhloso yekwesabisa lesuku kwaba ngulapho ke abulala khona lo mfana. The police was opening fire on us while they were seeing I'm carrying my brother in. I was telling them to stop shooting. Then we fell down on the ground and he was still alive the time I was feeling him and feeling him with my hand. Then I told them to stop shooting. Then they just passed. Then I asked help from them. They didn't even give help. Kuboshwe bantfu labalwa ngekususa lodlame emphakatsini. Baholi bemphakathi abakatsanzi ke bona kude yamanisa naletembu bugebengu. Sizabusa ubuyisa our city buyele kubahlali. Izikhalazo zabahlali azimameleki kulomasipala sikuwo. Izo zabahlali azithathelwa ngqalelo. Sizamile senza amatiletile naminge. Sizama ubonisa kuba nxaki lento bayenzayo apha. Kodwa abasiva. Sicela ke ngoku ioffice kaPresident mayingenelele ichithe lo masipala. Sicela ioffice kaPresident mayingenelele ahanjiswe ucity manager. Kuba ucity manager xa kufuneka enze izinto ezifanele bazenziwe akazenzanga. Masipala weMangaung uthi tikhala temsebenti letimcoka naletinye nje titawukhangiswa kuleli viki. Lo Nogatsa ke loboshiwe utawuvela ke enkantolo yamantshi kusasa ngelicala lekubulala.